Ay, pastor. Oh. Naman. Unsa man kaniya? Sa akong gibuhat. Murag nagkaon man siguro ko. Wala kay lingaw, pastor. Tanaw ta ko si mo ba? Sa man imong pangutana? Kanang unsa nang isda, pastor nga dili ganahan og tubig gali. Isda. Isda ba nga dili ganahan og tubig? Sama na siya, woy. Sama kada Nabagoy isda nga dili ganahag tubig nga sa tubig man gina sila gusto. Sana po na imong binuang dia ba? Na, oy. Unsa man lagi na? Be, unsa man nga isda be nga dili ganahag tubig? Unsa ay nang bulado? Yes. Yes. Lagi bangko. Ta bakag bulad nga nas tubig. Panimo lampoy. Unsa pa gyud? Gusto pa kag pangutana, pastor? Sige, pangutana pa kay ngitokar naman pud ka. Aw, lagi. Ini. Nganong si Superman, pastor S man ang nakabutang siyang sinina. An man na? S ang nakabutang kay Superman O god. ba? S. Superman. Mo na banana. Ora man ka. Dili, Wala pastor. na lagi bata. Kahibalon ako nganong S ang Unsa man ibig pasabot na day? Superman, oy. Small manggo na, pastor. Bot pasabot na small ba? Wala godo. Guot kayo na siya. Ay, bangko, Nina, mo. maglukos na kinahawa, oh. Small man na, god. Yes. Panimo lampoy. Nalakaw na dito. Diretso, wasan mo trabaho, oy.